Bismillahirrahmanirrahim. Mihriban, ham muhabbat iyasi bo'lgan Allah ismi bilan ixtiboringizga butun dunyo tatarlari kongressining Boshqirdiston vakilligi ham Boshqirdiston tatarlari milliy madaniyat avtonomiyasining navbatdagi programmasini sizlarga taqdim etamiz. Allohning rahmati va salomlari sizlarga bo'lsin. Batırları ko'p bizning yerlarda, tufrag'ina oltin shashsalarda yetmay bizning tugan illarga deb boshlaymiz bugungi chiqarilishni. Xalqimiz tarixning eng burungi qavmlarindandir. Bizning tariximizda ma'rifat, madaniyat, ilm o'rnaklari bilan to'la bobolarimizning shonli ham donli qahramonliklari bilan bezalgan. Ana şol qabatlanmaz qahramonliklarning birden bir şişmesi ol imanға iya bulubuzdandır. İmansız bir yürekte vatanını hem milletini söyu bulmaz. Onlar ikisi de bir-birsine beyli bulgan kibik dini hisler hem tuygılardan başka bulmaz. Ehli İslam galimlerimiz bizlerge ehemmiyeti şiksiz derecede büyük bulgan üç tamşı mağnavi tamşılar hakkında bayan iteler. Anın birincisi halal rızık hem nimet tabır için mangayımızdan tamgan ter tamşılarıdır. İkincisi vatan, millet, din hem İslamiyet için şahit bulganlarının kan tamşısıdır. Hem üçüncüsü kılgan günahlarımız için Allah karşında gafu ütingendeki göz yaşlarımızın tamşısıdır. Bugün sizning ko'ngilleringizga shunday bir ma'naviy irliqlar shashasimiz kela. O'zingizga ma'lum, ulug' vatanimiz buyuk jenguning 75 yillig'ini tantana bilan qarshiladi. Buyuk jenguga ulug' xalqimizning botir ullari ham qizlari ulug' ulush kiritdilar. Boshqirdiston Respublikamiz Mishka rayonida dunyoga ovoz yorgan qahramon G'azixon o'g'li Zahitov ol jengu kunlarında Reichstagning başına bayrak qo'yuvchi qahramonlarning birisi. Ko'rasiz, kishining ismi jismine teng bo'ladilar. G'azi ol sug'ishga borib, jengib isen sog' qaytuvchilarga G'azi qahramon dilar. Endi G'azi Zahitovga 2021 yılda 100 yaş to'la. Bu jihatdan butun dunyo tatarlari kongressining shura raisi Vasil Abdulg'ayas o'g'li aning avlindagi muzeyni ko'zdan kechirdi. Ham aning haykali yonina distalarcha yashil qarag'ay ağaçları o'tirtildi. Biz xalqdan da bu Яңавыш авылына Кейлерге көптен қияланып үйрейдік. Бірнеше бір планға да кеткенек біліп тұрабыз. Енді биыл былтыр Башқұртстанның 100 жылдығы болды, биыл Татарстанның 100 жылдығы болды. Мына екі бірден республика арасында біз шундай көп шаралар өткердік. Ең төп шараларының бірісі ол былтыр Татарстанның 100 жылдығы көремінде біздің Башқұртстанның башлығы Достыбыз Ради Фаритович көрсетмесі бойынша түзілген биік шахсыбыз Ғабдулла Тоқайның хайкалін аштық. Биыл Татарстанда 100 жылдық һәм biz өзіміздің рахмәтімізді білдіріп, президентіміз Рүстем Нұрғалиевич көрсетмесі негізінде Qozonda büyük şairimiz Musтай Karim'nin haykalini açtık. İkisinde bizning yetakchilar bo'lib, bütün xalq qarshisida tag'in aytdilar. Mana Tatariston bilan Boshqirdiston umr bo'yi birga yashab, ko'rshillar bo'lib, har vaqtda da tirishib ishladilar. Bugungi kunda da bizning töp burish mana shu ikki respublikaning, ikki xalqning birdamligini kuchini ko'tarib, tag'in da zo'r g'ururlik tug'dirib ishlarga deb bizning qarshida burchlar qo'ydilar. Ham biz aning bo'yicha ishlaymiz. Hem indi bu yıl tağın bizden büyük jenguning 75 yıllığı. Şol ko'lamda biz indi qizg'anishga qarshi deb aytam, lekin bütün narsa Allah qo'lida bo'lg'achdan 9 mayni jengu kunun o'tkariga ikkinchi formatlarga ko'chdik. Chunki bizning Buyuk Vatan so'g'ish veteranlari yoshlari bo'yicha ko'pdan indi ular pandemiya vaqtida 65+ barg'achdan shunga ko'ra uylarida saqlab qina bo'laklarda berdik, ko'pgina charalarda o'tkazdik.
һәм менә шушы вакытта килербез дип ниятләгән музейга без бүген килеп җиттек. Шуңа күрә аның өчен бик шатбыз, чөнки бүген иртә белән килеп җиттек Башкортстанга. Иң беренче булып килдек Яңакуш авылына һәм үзебезнең бөек милләттәшебез Гази әфәнденең музеена килеп, менә аның һәйкәленә чәчәкләр куеп һәм инде менә безнең халкыбызда истәлек дигәндә, хәтер дигәндә, зур ихтирам дигәндә агач утырту форматы менә иң зур акыллы, мәгънәле, тарихи яктан һәм киләчәккә бирә торган чараларның берсе. Шуңа күрә менә без монда килеп, бик матур гына итеп зәңгәр шыршалар утырттык. Менә әйтәсем килә, хәзер музей хезмәткәрләренә, авылдашларга быел 75 ел, Алла бирсә 100 елда булыр, Бөек Ватан сугышының беткәненә 150 елда булыр. Менә быел утырткан чыршылар матур итеп үсеп, менә бүгенге көндәге дуслыкны, бүгенге көндәге ихтирамны, бүгенге көндәге тарихны киләчәк буыннарга бирер өчен саклап калып, горурланып яшәргә кирәк. Икенче караганда, иншалла, музейга кирип карадык. Шундый тәртип ясалган музей авыл тарихы да бар. Авыл тарихыннан чыккан шәхесләрнең дә бар һәм күркәм милләттәшебез Гази әфәнденең үзенең пишмагы бар. Ул тагын менә теге зур ихтирам белән авылга, авылдан шушының шишмә суларын үсеп, ишеп, сайраган кышларның тавышларын тыңлап, патриотик яктан, тугрылык яктан бөтен нәрсә эшләп, халыктан да шундый зур батырлык ясаган шәхесләр өчен бу бик кирәк әйбер. Хәзер шуңа күрә әйтәбез инде, укучылар да киләләр, студентлар да киләләр, килгән туристлар да кирип карыйлар. Бу хактан да тарихи менә бит инде 41 елдан 45 елга хәтле шундый сугыш булып, Советлар Союзы 28 миллионлап кешене югалта, име. Күпме авыллар янган, шәһәрләр беткән, күпме гаиләләр тумаган, балалар үсмәгән. Шуңа күрә безнең менә шундый геройыбыз бар. Шуңа күрә ул безнең өчен менә шулай саклап калып, кешегә күрсәтү, тарих ягыннан, хактан да ул безнең миссия. Шуңа күрә менә без әйтәбез инде, бөтен дөнья конгресс ягыннан бик зур рәхмәтебезне белдерәбез хөкүмәт ягыннан. Иң беренче безнең Башкортстанда дустыбыз, җитәкчебез Радиф Арчика, аның командасына, үзебезнең президентыбызга Рустам Нургалиевичка, бөтен дөнья татар конгрессы ягыннан безнең мондагы вәкилләргә, кешеләргә, милләттәшләргә. Шуңа күрә менә шулай Аллаһ теләсә, без әйтәбез, тарих аша без иртәгәгә, киләчәккә өмет бирәбез. Үзебезнең барган юлларыбызның дөрестлеген аңлап барганнарны күрсәтеп, икенче буыннарга да менә шундый тәрбия аша зур батырлыкларга, зур эшләргә һәм иң мөһиме инде ул мәхәббәт. Мәхәббәт үзеңә, мәхәббәт гаиләңә һәм мәхәббәт илгә. Ул вакытта була икән, без һәр вакытта да бәхетле халык булырбыз, өметле халык булырбыз. Без шундый булдык та, шулай булып калырга да кирәк. Башкортстан Җумһуриятыбыз мәдәният министрының урынбасары Ранис Алтынбаев үзенең куаныч һәм юаныч белән тулы хисләрен әнә шулай гәүдәләндерде. Мин уйлыйм, снапта бу безнең дуслык күпере менә ней. Мин уйлыйм, ошолай дип, без үзебезнең данлы булган каһармандан иткән үзебезнең билдәле шәхесләребезне тәрбияләргә тиешбез, белергә тиешбез. Яшь буын ана шул безнең данлыклы шәхесләребезне күрергә, белергә тиеш. Мин уйлыйм, снапта Васил Шахразиев әйткән һүзләр безнең Башкортстан белән Татарстан арасында дуслык күпере мәңге булһын, нык булһын. Чөнки снапта безнең телебез дә, динебез дә бер, йыр-моң көйләребез дә бер битендә. Шуңа мин уйлыйм, менә бүгенге сара бик матур сара булды. Һәм уйлыйм, киләчәктә шундый сараларда без икенче ел менә Гази Заһитовның 100 еллыгына бәйләнгән булган эшләр буенча музейдән менә интерактив ягынан карау буенча без уйласакбыз. Васил Габдулгаяз улы музей экспонатлары белән, күргәзмәләре белән танышты һәм урындагы зыялылар белән ниятләрен уртаклашты. Вот посмотрим по линии поисковиков, какое количество, связано с Великой Отечественной войной, в частности, родом войск Гази Афанде. Может, что-то найдем, с удовольствием привезем, отдадим, это будет интерактив. А он у нас основной все-таки, помимо даже разведчика, когда говорим, он же все равно артиллерист. Или они все-таки связист, артиллерист, как все-таки он
Вот вы как историк, что все-таки ближе к какому роду войску? Ближе разведка. Разведка. Разведка, потому что... Разведка булганга да мында бит инде шашалар турттак. Шашалар утыртып инде качып кына карап. Наградный листларында барсыда язылган инди подвиглары, нәрсекелер үчүн То барсыда. есть, если бы был артиллерист, был, постарались бы какую-то пушку найти, привезти. Но если разведчика его не Без пушкадан башларга можно. Пушкадан башларга. Бөтен дөнья татарлары конгрессынан килгән кунаклар Гази Заһитовның кіндік қаны тамған йортта, аның туған үйінде булдылар. Аның туған тумашаларына һәм авыл хакына, улуг ватаныбыз Русияда һәм җәннәт кебек мәмләкәтебез Башкортстанда, Янагыш авылында бәхет кояшлары һәм иминлек йолдызлары балкысын дип теләкләр теләде. Бу көндә кунакларыбыз Гази Заһитовның кабер шәрифендә ziyaret ettiler. Kabir şerifi yanında ehli İslam cemaatimiz Kur'an-ı Kerim ayet celilelerin fikirlediler. Hem de bir jigit ölse minler şatuvar anı hatırlap jırlasın taşlar deyip dualar kılındı. İzgilikte yarışığızdı, asarda bir zıttıyızdı. Şulaycım Nebüstan'da size hürmetliyimiz, rahmet sizce. Şunu yarak vardı, yakın etip, vakitlarınızı cellemişsiniz, vakitini çoklamışsınız. Bizden hürmet kemine, yaktaşımız hürmetine, hem şu kalgan tuğanlar, Müslüman kardeşi hürmetine geliyor için. Aziz millet, ne kadar şatlık, ne kadar kuanıştır ki bizge. Hükümet başlığımız Radi Farid ulu Habirov'nın koşuğu boyunca Mişka rayonu merkezinde Batırlar Alleyası düzülecek. Konaklarımız Mişka rayonundan Brayga yöneldiler. Onda bik yakında tarihi meşit açılacak. Bu meşit karşında ziyalılarımız, din ehillerimiz bizlerini kılaç açıp karşıladılar. Çünkü indi köp yıllar devamında Bray halkı, Bray'nın hallileri bu meşitni öz güçleri, öz gayretleri bilen rekonstruksiya yasap götürdüler. Orundağı İmam Muhtasip Rifat Zaripov tarihi meşitnin ötkenleri hem bugünkü haleti hakkında beyan etti. Bu cihetten bütün Dünya Tatarları Kongresi oku hem okutu işlerin canlandırı için 4K formatlı zor televizor hediyeden kıldı. Bunun ornu ikinci etajda olur inşallah. Sizge Allah bereket versin inşallah. Özünün halklarımız, ayonlarımız, respublikalarımız dost hem muhabbet bilen yaşasın. Rahmet. Rahmat geçir sizge. Şoluk günü Bray'dan bu sefer Ufa merkezimizge yöneldi. Anda kişki vakitte Ufa merkezimiz hem Başkırstan'ın milli ziyalları, liderleri bilen görüşü buldu. Bu uçraşuda Vasil Abdülgayaz ulu Tataristan'ın Başkırstan'daki resmi elçisi Yusuf Yakupov bilen tanıştırdı. Bizde zor planlar oldu, köp işler. Şimdi koyayım Alfred Efendi bilen sizin bilen birleşip dostluğunu birbirimize kılmak. İşler bizde koyayım. Alfred selametlik sağlık. Hepimizge bakır. Birge bakıtlı bulmayıp handa. Tataristan'da, Başkırstan'da. Milli Şura reisi halkımızın yüreklerine dert, kalplerine kuvvet bergen resmi bülekler tapşırdı. Büleklenişler arasında sanat, medeniyet, mağrifet ziyalılarımız buldu. Şunысы da sizge mağlum bulsun. Büleklenişler arasında yıllar devamında yolumuzni yaktırtkan, İhlas mahallemizin asas kuruluşuna hayır fatihasını berуші legendar imamlarımızdan bulgan Elsur Husnutdinov İskender ulu bütün Dünya Tatarları Kongresi'nin dereceli medali bilen büleklendi.
Бу очрашуда зиялыларыбыз актуаль мәсьәләләрне фикерләп, сораулар бирделәр. Һәм киләчәктә дә бер булып, тере булып, эре булып, гамәлдә һәм фикердә бер булып хезмәт итүләр һәм дә бик якында очрашулар насип итсен дип теләкләр белдерелде. Бүгенге программабыз инде ахырына якынлашты. Бик якында тагы да очрашулар, фикер аралашулар насип әйләсен.